Adrien Mwebesa hagambire ibi obwabire naburira hakanisa ya Rwentovo eri kushangwa umurisa bwa Kihunda. Ntabwo umuntu oboine kushabeshara otajire kubwana otajire kujuma otajire kaderi kwitende okagambira manga otukumya bokundwa okatiro tubatizo bihaho otareba ninyenda bareba misho agokurega birungi. Atyo hari kurabira mbyahandikirwe no kuhaba kurista y'amasuko ari kushoborera ngo eshara no kwamera omukushaba nikikuru kandi kikomora buri kimwe ekisibirwe enjegere zo mu bisitani. Relationship yawe na Nyaruhanga obutwire kona omweki Jesu nikisha omushawaranga kuyagizira okupina akazabira kinanyekanye y'embarasi zinde akabamirisha kuzaho tsaro obwabire mubisha kushisha bukimwe. Professor Misa Katsime wa Rwebita Preparatory School nawe yashoborera ngo necyavuzima amashomero agari hamusinge gw'ikanisa tigarukwebasa ekintu kiyagira ngo nikikuru kwimukiramu kugakwatiraho ahabo kubana ngo gaborire akuba nukwe ishomero it is church founded irumusinge gwa church kandi government na aiding ko katine centers kumara, so that's why as all the students bakora ngitayigeramu twatekaho structures nungi za attracting abana. Perez Bagumire chairman wa management yashobora kigenderwa abwenki abari kujunanizwa hishomero niyo rumwe bashazire mu kutahihuriro yo kombeka uburaro bw'abashomesa. Noreba abashomesa bambara aramwanya ngiretera abana kwatuburi bukushoma abashomesa bambara aramwanya ngiretera ukukora imirimo yabo abwentunguka yishomero nabo njye tuyuntumbekera umwanya ubu tugira uburaro bw'abashomesa abashomesa bona bararaha kombikaho imiryango 2 no ntekata kumisendije imiryango 2 kugira ngo abashomesa bitu bafunaho kurara mwene mbasima akwa budget yitu kishime tutakwasa kugiye basiza akwa 28 miliyoni za nemwe. Reverend Eldad Muhirwe nawe nko kutera omuranga ariyago mashomero agari hamusinge gw'ikanisa koresa kurungi amataka gabo tari kutegenga ruburizoba abazire no kurinda government. So itegenku stugura enku emere na nesense kurwo umwana supporting ishomero tukorera byagera umusinge mulungi wetu yabana. Kandi we Adrien Mwebesa yashoborera ngo kube cyo kureberaho nico kikuru kandi yashoborera ngo umushomesa nikikuru habo kubana ngo umusinge gwihanga ekintu kiyagira ngo niyo shaha nabo bature omombera nungi. Mesa ni hanga riki bashomesa z'abana babiho mwana babakuza babegese micwe bwenu twabantu wombekera abashomesa aba nabantu abayizire bakatwata ha mukono kandi bakushomesa abana bibi mureke tugaruke hitwuka mureke tugaruke mu mashomera mutukurugamo kandi tuwombeke hitwuruga. Gashakwa Gerard Tugume awa Sky TV ya Genshonga omurshema.